Ma-NND abomkhaya bami anisakwazi ukucula kahle e-studio nikhululeke khona lokho kula eceleni kwe-studio okume ngaphandle cela ningifisalisa anisakhulekile bomkhaya bami maninike ngidlule lapho-ke ngizokuthola khona umcimbi lapha kwaNongoma kwalendiswe kodwa manje futhi ngathi ama-NND kuwawekho manini ubani umnikazi walo mcimbi leyo uba umhleli wayo akelitsheni igama lakhe ngifuna ngitshela kahle la uwenza kanjani umcimbi kwaNongoma ama-NND engawafaki kwaNongoma bafowethu lonto leyo umbhedo lonto leyo that is why akekho umculi wakaNongoma wake waphumelela gelekeqe wa reach because Simona Zena sodwa la kwaNongoma abaculi abaphumelele bangaphandle kukaNongoma ubaba umfazi omnyama waphumelela yes ngiyavuma ngokudala ubaba umqashiyo Ndlovu wayephumelela kodwa hayi kahle yabona ngeke bafowethu uma singa-upliftani sodwa la lonto ikhomba ubunja whoever umhleli womcimbi okwalindiswe ngicela azi ukuthi uma ukuthi ama-NND awafaki lonto ikhomba ubunja nobutha nobuthakathi bayenza imicimbi abantu bawabiza ama-NND onjani lo wenzela kubo kuthiwa wabiza wangakubo udoti loyo bekhuluma kabi ngami ngicela ungabanaki ushada nami noma abantu bekhuluma kabi ngicela ungabanaki ushada nami uyohlala umoya noma